Fixed deposit aming hi chu kan shelar hle ome fixed deposit te hi banking emo financial institute te kan kalpui de obera kan sha thei china chuan fixed deposit ate hian paisa da tu te hian savings account pa ngai aya pung sang zokin an paisa te an da tha thina ni heng fixed deposit te hi hun big nei ni in a maturity date anti a hun atop to nuwa khan apung nen aron de thina ni fixed deposit te hi bank tenan kalpui tlang puya fixed deposit te hi chi sang oma chungzinga chuan term deposit kanti hunbi neya paisa kanti punangte recurring deposit kanti entirnan thlatina paisa kanda thadu te flexi fixed deposit te hi alar zwalan ni fixed deposit te hi investment zinga chuan apung om thei chiang sa a chuan a thaber te zinga mi ani pok fixed deposit te hi account chi khat ni in paisa om mai meya savings account apung claim te om ai khan fixed deposit account hi nei ta ila apunga san jok ba ka paisa da mai ai chon hlok jok don ani engtin nge fixed deposit te hi an tho dan kan ti chuan bank te hian savings account le current account hon thei da in heng account atang te hian du huna du za paisa la chwa thei ani a fixed deposit account te chuan paisa kan da du zat kha hun engemaw chen kan thlandan azir khan khami fixed deposit account ta khan paisa kha in block ta a entirnan kum khata tan cheng noi khathi ka fixed deposit account ta kan da ange ti chuan kan bank account mi ang lo takin ala chwa mai theilo ani atlang puin fixed deposit te hi ni sari atanga kum som thleng hi phalsak kan nia heta kan fixed deposit account apung om te hi kan da re hun chung le bank ka zirin a in nang lo thlo ani heng fixed deposit te hi bank ka zirin a hun ma maturity date alak chwa hi bank then khata chuan phal ani lawa bank then kha chuan a hun tiam zo ma alak chwa thei ponan siam tho bok ani ama ero chu hetianga a hun ma alak chwa hian apung hi kan da dan azirin atlemin apung om man lo te po awm ve fo ani fixed deposit te hi an maturity period athen huna khan paisa kan da zat le apung nen lo let le a tin hetianga paisa da hi bank lam hian fixed deposit calculator na in chu dan te om thlapa pakla hisab ne na chu chuan in nang lo ve viau thei ome tin tun la ya chuan thiam na te asan chho ang zelin bank te pon ol samzo ka online manga fixed deposit siam dan te thar zelin bank ka zerin an bank ka savings emo current account nei kher ngai lo pon ti dana om theya tin a interest apung po hi bank sang ten an chhop chwa azerin ai nang lo nol bok tin heng fixed deposit account mang te hian overdraft angin loan anga man thei te po ina siam thei bok ani fixed deposit account te hi tuna tan chuan du to kila next episode a loan anga akal thei dan le kan text kan choi thei dan te kan ngai thla ho le don nia